برنامه نوبتی افتخار است و باز در این برنامه ما با یک خواننده فعال است ناحیه ظفرآباد هم صحبت می‌شویم. تماشاگران عزیز و چگونه که در برنامه‌های قبلی یادداشت شده ما با سفر خدمتی در ناحیه ظفرآباد ولایت سوات قرار داریم و تماشاگران عزیز ما با چند لحظه با قهرمان برنامه نوبتی از نزدیک شناس می‌شویم. با شبکه بهارستان بمانید. خسته نباشید دوستان عزیز. یادداشت می‌شویم قهرمان برنامه نوبتی ما گیرنده سپید پرزنتی است و باید از نزدیک با قهرمان برنامه شناس می‌شویم. سلام علیکم. من شریف‌وا یاسمینه، خواننده صنف نهمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 به نام باباجان غفوروف ناحیه ظفرآباد میباشم. من گیرنده استیپندی پرزنتی در سال خوانشی 2025-2026 نیز گردم. سلامت باشید. خب دویر با دیگر دستاوردهایتان بهتر حرف میزنیم و چگونه که خودتان گفتید گیرنده استیپندی پرزنتی در سال 2025-2026 هستید، یعنی سالهای قبلی شما گیرنده استیپندی نبودید؟ نه، این سال اولین است که من در امتحان نیز اشتراک کرده یکی از غالبان آزمون گیرنده استیپندی پرزنتی نیز گشتم. بله. اون طلباتی که در آزمون بود شما با پورگی اون رو پشت سر نمودید و سزاوار گیرنده استیپندی پرزنتی گردید، یعنی طلبات دشوار بود؟ بله، طلبات دشوار بود. در ناحیه ما نیز من یکی از گیرندگان استیپندی در بین زیاده از 100 داوطلبان گردیدم. بله. چند رقیب داشتید شما؟ زیاده از 100 نفر. زیاده از 100 نفر. از میان 100 نفر چند نفر غالب این آزمون گردیدن؟ از میان 100 نفر 27 نفر غالب گیرنده استیپندی پرزنتی نیز گشتند. برای چی در سالهای قبلی شما نخواستید که مثلا در این آزمون اشتراک کنید و همچون گیرنده استیپندی پرزنتی باشید؟ سینی سالمون خورده میکرد. خورده میکرد. بله. سلامت باشید. غیر از گیرنده استیپندی پرزنتی همزمان شما در یک قطار از آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نمودید. یکی از آنها این آزمون شاهنامه‌خوانی است. بله. من غالب دور ناحیوی آزمون جمهوری شاهنامه‌خوانی در سال خوانشی 2026 نیز گشتم. آزمون شاهنامه‌خوانی چگونه که ما می‌دانیم آزمون جمهوری است و عین زمان شما دوره ناحیوی آن را پشت سر کردید. چی پیشنهاد کردید در دوره ناحیوی شما؟ من در دور ناحیوی از دو قسمت شاهنامه هم به طور نظمی و هم به طور نثری نیز اشتراک کرده غالب جای یکم گشتم. بله. با طور نظمی گفتید. میتوانید این لحظه اون چیزی که پیشنهاد کردید در نزد هیئت یکمان با تماشاگران ما نیست قرائت کنید از آن شاهنامه؟ من میخواهم در این لحظه از داستان سهراب و رستم، یعنی آغاز داستان، کنون رزمی سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آبی چشم، دلی نازک از رستم آید به خشم. اگر تند باده برآید ز کنج، به خاک افکند نارسیده ترنج. ستمکار خانه مشعر دادگر، هنرمندانه مشعر به هنر. سلامت باشید. خب یعنی از این معلوم شد که شما با پروگرام می‌دارید این داستان رو. تشکر برای شما و این زمان آمادگی در دوره ولایتی چگونه است از این سبقت؟ ما باید در دور ولایتی از دو قسمت شاهنامه باید تیار بشیم و از روی نامیناسیون باید 70 قهرمان را از خود دانیم و زیاده از 1500 بیت را از بر نماییم. حالا چند قهرمان و چند بیت را شما پر از خود کردید؟ من حالا 50 قهرمان و زیاده از 1000 بیت را. در آزمون علم فروغ معرفت شما چگونه اشتراک دارید و پیشنهادی که بود چگونه مثلا تصمیم گرفتید شما و در کدام نامیناسیون شما اشتراک نموده ایستادید؟ من غالب دور ناحیوی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال خوانشی 2026 از روی نامیناسی بیولوژی گشتم. من با همراهی آموزگارم غیب‌الله و زرینه که بسیار شاگردان آنها در آزمون‌های سطحی جمهوری اشتراک کرده سزاوار جای‌های نمایان گشتند، با همراهی آنها نیز تیارگری می‌بینیم. دوره ناحیوی را چگونه پشت سر کردید؟ چگونه سوال‌ها پیشنهاد شدن؟ امتحان‌ها چگونه بودند و از کجا فهمیدید که شما مقام چندم رو گرفتید؟ مقام دوم رو. از کجا فهمیدید که شما مقام دوم رو گرفتید؟ دور ناحیوی اینقدر هم مشکل نبود. این اساساً سوال‌ها از روی یعنی از یک چند از همین فن‌های از صنف‌های 5 تا 11 اومده بودن و من مقام دوم رو اشغال کردم. بله. اکنون شما آمادگی دیده استادید با دوره ولایتی؟ بله. بله. خب تیاری‌ها با دوره ولایتی چگونه است؟ تیارگری با همراه معلمم نیست. تیارگری دیده استادیم از روی نامیناسیون. بله. سال اول است که شما در این سبقت اشتراک می‌کنید؟ طول دوم سال است که من در آزمون علم فروغ معرفت نیز اشتراک ورزش دادم. سال اول اشتراک داشتید چرا نگذاشتید؟ من
соли аввал дар ҳамин озмун ба таври вилоятӣ низ иҷро кардам, аммо ҷой нагирифтам дар вилояти. аз даври вилоятӣ ҷой нагирифтед. Бале. Иштибоҳатон чӣ буд? Хатогитон дар чӣ буд? хатогиамон бисёртар, ман ки хонандаи синфи нӯҳум будам, бисёр саволҳо аз синфи даҳӣ ва ёздаҳӣ низ омада буд. яъне имсол шумо омодагии ҷиддӣ дида истодаед. Бале. бовар доред ки аз даври вилоятӣ мегузаред? бале кадом қисматҳои биология ҷолиб аст, яъне кадом мавзӯъ бисёртар шавқовартар аст ба фикри шумо? Нафароне ки фанни биологияро интихоб мекунанд, бояд барои чӣ интихоб кунанд масалан? шумо барои чӣ интихоб кардед? ман ҳамчун ғолиб тавсия медиҳам ва яке аз қисматҳои дӯстдоштаи фанни ман ин аз биология анатомия мебошад. мо ки инсон ҳастем, бояд организми худро низ донем ва табиатро хуб омӯзем. яъне табиат ва организми худи инсон ки бевосита рабт дорад ба ин фан ва диққати шуморо ҷалб кард ва шумо интихоб намудед. бале дар оянда мехоҳед ки омӯзгор шавед шумо? ман мехоҳам дар оянда ҳуқуқшинос шавам. ҳуқуқшинос шавед. пас барои чӣ масалан фанни ҳуқуқ ё фанни таърихро ки бисёр наздик аст ба ихтисосе ки шумо мехоҳед дар оянда интихоб кунед, чаро фанҳои масалан ҳуқуқ ва таърихро интихоб накардед? ман ки аз хурдӣ ба тайёргарӣ ба фанни биология доштам, фанни биологияро низ интихоб кардам. чӣ гуна ки мо медонем шумо аз фанни биология дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ низ фаъолона иштирок намудед, аммо мутаассифона аз даври вилоятӣ нагузаштед, роҳ наёфтед ба даври ҷумҳуриявӣ. сабаб чӣ буд ки масалан то даври вилоятӣ рафтед, аммо мақомеро ба даст наовардед дар даври вилоятӣ? дар ҳамон вақт сатҳи дониши ман ин қадар ҳам хубтар набуд ва ман бештар дониши худро ба дигар озмунҳо низ бахшида будам. сабаб ҳамин аст. аз сабаби он ки шумо дар дигар озмунҳо низ иштироки фаъолона доштед, аз ҳамин сабаб натавонистед дар озмуни ҷумҳуриявӣ ғолибиятро ба даст биёред. вақте ки нагузаштед, шумо роҳ афтода шудед? не не. ҳоло дар кадом озмунҳо шумо фаъолона иштирок доред? яъне дар озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ва озмуни шоҳномахонӣ. яъне аз даври ноҳиявӣ шумо гузаштед, бояд ба даври вилоятӣ роҳ ёбед. бале аз сабаби он ки ноҳияи зафаробод ноҳияе аст ки мардуми ин ҷо бисёртар ба кишоварзӣ сару кор доранд. бале ва шумо ҳам ба корҳои саҳроӣ ки ба корҳои замин масалан машғул мешавед? ман бештар пас аз дарс ба дарсҳои иловагия меравам ва инчунин дар хона низ бо соҳаи кишоварзӣ низ машғул мешавам. яъне заминҳои назди ҳавлигӣ дуруст аст? бале ҳам ба корҳои саҳро машғул шудан, ҳам дар иштирок дар озмунҳо ва олимпиадаҳо барои шумо душвор нест? масалан фурсатро чӣ гуна шумо ҷудо мекунед барои вақт ёфтан ба ҳамаи ин машғулиятҳое ки шумо интихоб намудед? агар инсон хоҳиш дошта бошад, метавонад ба ҳама чиз вақти худро ҷудо кунад. боз ба чӣ шумо таваҷҷӯҳ доред? мехоҳед машғул шавед, аммо фурсат нест. ман мехоҳам бештари вақти худро ба варзиш низ диҳам, аммо ин қадар ҳам вақт ҷудо карда наметавонам барои варзиш. бале. дар мактаб масалан имрӯзҳо дарсҳо чӣ гуна аст ва шароити имконияте ки масалан дар мактаб ҳаст қонеъкунанда аст барои шумо? бале мактаби мо яке аз имкониятҳои хуб дошта, барои мо хонандагон бисёр чизҳоро низ фароҳам оварданд. масалан ҳама китобҳои дарсиро шумо? бале мо ҳамаи китобҳои дарсиро низ дорем. бале саломат бошед. яъне барои иштирок дар олимпиада дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ монеа нест ва фақат хоҳиш доштан дар кор ва бояд иштирок кунед. бале аз дӯстоне ки аз масалан ҳамсинфон ё дӯстоне ки шумо бо онҳо бисёртар суҳбат мекунед, рафту омад мекунед, масалан онҳо низ дар мисли шумо дар машғулиятҳо дар озмунҳо таваҷҷӯҳ доранд, иштирок мекунанд? бале таваҷҷӯҳ доранд. дар мактаби худ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар ҳамин соли ҷорӣ 14 нафар дар олимпиадаи сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок карда, 2 нафари онҳо ғолиби ишғоли ҷои дуюм ва 12 нафари онҳо ишғоли ҷои сеюм гардиданд. бале саломат бошед. хуб ман бовар дорам ки шумо дар оянда дар даврҳои баъдӣ дар даврҳои вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ омодагӣ бештар мебинед, иштирок мекунед ва сазовори мақомҳои назаррас мегардед. умуман ғайр аз ноҳияи зафаробод боз ба куҷо барои сайру сайёҳат барои тамошо рафтед? умуман ба шаҳри Душанбе, ба дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар? бале ба шаҳри Душанбе рафтам. бо оиламон рафта сайёҳат карда омадем дар таътил. хуб ба шаҳри Душанбе шумо сафар кардед, рафтед, дидед, чӣ ба шумо писанд омад? бисёртар диққати шуморо чӣ ҷалб кард дар шаҳри Душанбе? бештар гулҳое ки дар кӯча шинонда буданд бисёртар шаҳри моро зеботар мекунанд. бале.
خب بازم خواهش سفر کردن دارید؟ бале برای سفر کردن شما باید آمادگی بیشتر ببینید در سبقت‌های سطح جمهوری و میتوانید سفر کنید، تماشا کنید، اشتراک کنید، دوستانی نو پیدا کنید. من تشکر میگم برای شما. در آینده برای شما برای موفقیت آرزو مندم و باور دارم که در این دو سبقتی که شما آمادگی دیده ایستادید برای دورهای من بعد، یکی آزمون جمهوری و علم فروغ معرفت و دیگر آزمون شاهنامه خوانی، شما سربلندانه از این آزمون ها میگذارید و مقام های بسیار نظررس رو به دست میارید. عموما با دوستان با همسنفانتون چی توصیه میدهید؟ مثلا چیکار کنن که مثل شما در سبقت های اشتراک نمایند؟ ман ба хонандагон ва ҷавонон тавсия медиҳам ки бештар вақти худро ба сайю кӯшиши хондан низ диҳанд ва барои ободонӣ ва фардои кишварамон низ сарми арзанда гузоранд. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки дар тоҷикистони азизи мо чунин хонандагони фаъол зиёд ҳаст ва агар воқеан ҳам шумо хонандаи фаъол ҳастед ва дар сабқатҳои гуногун иштирок намудаед, пас барномаи ифтихор барои шумо аст. чун ҳамешагӣ суроғаи мо шаҳри душанбе, кӯчаи Шеру 31, телевизиони Баҳористон. мо оҳиста оҳиста расидем ба қисмати анҷоми барномаи ифтихор ва дар анҷом ба ҳамаи шумо саломатӣ ва иқболи баланд таманно дорем. бори дигар ёдрас мешавем ки мо бо сафари хизматӣ дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд қарор дорем ва дигар барномаҳои ҷолиб ва шавқоварро низ аз ин минтақа шумо метавонед рӯзҳои наздик аз шабакаи Баҳористон тамошо намоед. сарбаландии шумо орзуи ҳамешагии мо кормандони шабакаи Баҳористон аст. хайр.